pujaran els alumnes de quart B. Juanma, Sandra, Eric i Sa. Un fort aplaudiment per ells, que si no sembla que no volen pujar. Roman, Andrea, Daisy, Sarai. Un aplaudiment per elles. I per acabar també, ja que comencin a preparar-se, Carlos, Massane, Marc i Marc Valle. Marc Valle i Marc Soto.